Ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. ҳозир ман якчанд паплина мехоҳам пешниҳод кунам. Дар инҷа барои тӯю барои анамин харид духтарако хоҳиш карда буданд. ҳозир ман амхи паплиноро ба навор гирифтагим. Сангои дождикша доингора беҳад фасони хушро аз корвон тарафи оптовӣ тарафи ями пажарка нулевой дарвоза якум риад. Ина марҳамат анамин намуд паплини доинг санги дождикои оригинал. Чанд сомаи? Як либосаш 100 сомон. ҳозир аз продажа шуда будай. Пешира чанд мефурӯхтед? 130. Дидед дӯстони азиз, 130 мефурӯхтиянд. сифатҳои хуб ва гулои нав. Муҳим ин ки гулошон навай. Ина марҳамат анаи рангаш ҳастай 3 метраш 100 сомон. 140 буд. агар дар кор бошад нависед. Ман рақамома дар анамин рӯи экран мемонам. Дар WhatsApp нависед, доставка мекунем. Иш чанда? Инашам ами 100 метиянд. Ино қимат буданд дӯстони азиз. ҳозир бошад ҳамахе арзон додасиянд. нусхаҳои туркӣ. Сангошонам сангои Сваровски. Бине сангои пластмасӣ нестай. Инеш сангаш наздика, ин 120 сомон ҷои шудшай. Ана 120 сомон ҷои шудаш доинги гулмайда сангаш наздиктарай. Сангаш 3D задаги. Санги 3D ном дора? Санги 3D. Ази бо дигар хилошам нишон метиям. Тамошо кунед. Ино дубайски, ина инош бошад дождикои дубайски. Ино чанда? 120 сомон санги наздикаш. 150 будай. аввал ҳозир 120 сомони дӯстони азиз. марҳамат агар дар кор бошад чӣ хеле ки гуфтум метавонед ки нависед. ҳозир дигар хелошам ҳастай. то охира тамошо кунед. аммо тиграм нишон чиед. як подписчик мо тигр гуфтагӣ буд. навай уҷада якта тигр дорад. дизайнаи вай анамин тиграм нишон тиед. яке аз подписчикон хоҳиш карда буд ки паплини тигр нишон тиянд. марҳамат анаи тигри дубайски дизайнерски хушрӯ сангош задагия. чанди? ин 180 сомон 3 метр. диде дӯстони азиз 200 сомон будай. ҳозир 180 метиянд. беҳад сангош хушрӯ задагия. ина марҳамат подписчике ки пирсон шуда буд дар бораи тигри бинед закастона. аҷада бошад паплини сафед меган баъзан. ана паплини сафеди гулмайда дубайскиш 120 сомон. як либосаш. гулаш хушрӯ неким. ара барои ҳоҷибибиё хушрӯая мехарам. ана инакам хушрӯак дубайски. иш чанд пул? ишам 120 сомон. метавонед ки харидорӣ кунед. ҳозир бо дигар намудош. гули нава. и чанда? 160 сомон санги дизайнерски. санги дизайн и дубайски. дубайски сангошон дизайнер. санги калонай неким хушрӯ задагиай наздик задагиай. и чанд пул? 160 сомон. манам хел аҷоиб фасон. бо чӣ хелеш аст? мушобинони азиз ана ин намуд паплини новинка. ира чӣ мегуфтиян? паплини компютер. и на доингай на чӣ хеле материалш аҷоиб. корейски паплинай аҷоибот хушрӯ. ҳозир ман аз наздик ана бинед агар омадагӣ бошад ворси материал дидед чӣ хеле хушрӯ метава. и компютер ном доштай. нархш чанд? 200 сомон сангаш беҳад хушрӯ. сен намуд санги майдаи дизайн задагиай. хичам фасон. на агар дар кор бошад нависе доставка мекунем. ана инам паплини дубайския. дубайски санги майда ду намуд санг задагиай. 3 метраш 160 сомониай. 3 метраш 160 санги майда бинед. рангшам ранги хушрӯ.
У нас сразу ира болоштаме потом. Инам новинка, хай. Нишчанс май? 160 сомон инам. Инашам 160 сомон санги майдаш. Шуай сауруменце, шуай бирюзовый. Вайш хушру, свет хушру бирюзовый. И паплин бошад шолкой дубайский. Нархи чандай? 190 сомон. 190 сомон будай. Ира 200 чан мефрухтян. Ай 200 зиёд мефрухтян, аз боша 190 сомон. Ина палуса дура. Инаш чандай? Ирам фадаи шолка. 190? Ям били хушру. Ям амхе палуска дура. Санги дизайнерский. Шолкой Дубай. دوستان عزیز دوینگی новинка намхе тигри игл дейр омада буд охири сезон да омад санги дизайн задагиам бине чихе фасон омада сангош калонай чанд смаи 160 сомон новинка евростил касоне ки гули тигри гуфта будед аз паплин марҳамат ина новинкаш омадай бо чӣ доред ягон чизои необычный дошта бошед нишон тиҳед паплини янам хеле гли пальма паплинаш чи ай доингай гли пальма Слингиш меган ина. слингиш санги дизайн 150 сомон. 150 сомон санги калонаш марҳамат гли новинка 190 сомон ин шолк. 190 сомон ин шолкш будай дӯстони азиз ин агар хоҳед аз ин шам ҳастай санги майдаш шолка ин дюймсорчам инагайдия дюймсорчам худумдам ҳастай 140 дизайнераш аиш боша 200 сомон. и ҳозир чанд смай 200 сомон. и 200 сомонашай бо и 140 сомона доштай дюйм сорт и якм сорт чай дӯстони азиз янами паласара аҳамиятие санги дизайн сангош калон ози бо дигар хелшам нишон метиҳам аз ваям тамошо кунед бинед интихоб кунед паплини гули комбахтӣ дӯстони азиз заминаш серияй худашам хе гулои калон дора сангои дизайни санги калон лекин сангои калоншунам юра хушрӯ задагия бинед наздик ва санги тоза и чанд пулай 160 сомон нархи материал нархи паплин нагар хоҳед нависед касоне ки оптум мегиранд бо арзон мешава бо ҳозир ягон намуди дигарам нишон метиҳам и чандай 160 сангш майдаяй худаш доингай санги майдаи хамилёнай бобинед чихе фасон ишам 160 сомон ози 160 май дигаршам нишон метиҳам анаринам 160 сомон сангш калон якум сорташ ин агар дар кор бошад нависед хушруванино паплини нигина монқулова чихеле ки медонеди паплин беҳад и сезон хушрӯ рафт мода буд чихеле меган тренди сезон ҳами буд санги майда дора дизайнерский нарх чандай 180 сомон. 180 и аввал сезон да хеле санги майдаям намезадему санги калонаш худаш 200 сомон буд сезон да санги майда задаги набудем мана санги майда ҳозир 180 санги калонаш чанд шидагия ёзи калонаш назадистам агар занам ба заказ кунед зада метавия 160 ана санги калонш агар дизайн заказ кунед 160 сомонӣ меафта анаи розвира ирам 180 ваяяд дубайския 180 сомон серишам бадай и санги калонай ина марҳамат касе ки ранга нағз мебина ранги аҷоиб хушрувад ана чизе ки бисёртар хушрувай модаяй анами намуд ино чанд сом ирамаламираша и саҳар нишон дода будам 260 сомон ҷои шидиш санги калонуш дӯстони азиз
намуд сангай. А санги майда дора бо санги майдаш чандай? 300 сомонай. 3 метраш. Ёдовар мешавам ки ҳамаи чизе ки ма гуфтестам ваяй нархи 3 метраша дар назар дорам. Анаи санги майдаш. На худи шумо бо муқоиса кунед. Анаи намудаш ҳамаш санги майдай. 300 сомонаш. Дидед сангша. Анаи инаш бошад 250 сомонаш. Санги калон. خلاص هم خیلی متریال های فسان برای شما با هست یکون چیزی دیگر باشد بازی ویدیو کرده نه زرد نشون چه ما شما دا نشون میتیم نه زرد چه بینید اینش چند 180 سومون ای ویای دوینگای بعد سنگ شونه بینید مایده به حد بسیاری خوش رو زدگی این اگر در کار باشد нависед ишам доставка мекунем. И як либосаш 180 сомон. Иҷа давзи мо видео кардестем, клиентоям омада ча нархои дига чизора прасидестиян ва нархои дига чиза гуфтестиян. Хулас ки нархи вай 100 чанд буд зард? 180 буда? Вай зарди паплин 80 буд. Инай сиёҳа нишон чи? Анаи ам дубайскияй, инамиам хушру рафтестай ози. И чандай? 180 اینم نرخش 180 دوبایسکی یورستیل سنگش بینه چه به بسیار زدگی سنگ مایده فسون نمیخیر